Danas pravimo Uninu rođendansku tortu. Za početak vam je potrebna una i bitno je da tortu pravite sat vremena pre rođendana. Prvi korak od pravljenja ove torte jeste da kupite tortu, drugi da je probate obavezno po sistemu rupa po sredini kako biste posle tu rupu lako sakrili. Zatim prelazimo na mućenje šlaga, obavezno pre mućenja oprati činiju i skontati da niste kupili šlag već sladoled na mućenje. Ali šta je tu je? Parola snađi se sat vremena pred rođendan, tako da ovoga puta rokamo sladoled na tortu. Ko njoj dade da muti ovo? Bitno da je gospođici smešno što je upropastila celu kuhinju, tako da sam ja preuzeo malo da mešam. Molim! Nakon što smo mutili ovaj naš improvizovani šlag od sladoleda, shvatili smo da je previše redak i da mora malo da ide u zamrzivač. Ali smo skontali da nam je činija prevelika, pa smo morali da je prespemo u manju. Usput sam odlučio da želim i da je probam. Prvi taste sam ja radio i skroz je to bilo okej ukusa. Onda je Una bila ljubomorna i htjela je ona da proba, ali je njena kosa htjela pre nje da proba. Nakon male drame i ona je probala ovaj improvizovani šlag i skroz je to bilo okej. Nakon što se malo smrzao, odlučili smo celu tortu da prekrijemo njime. Mi opet nekako poslastičari. Kod ovog ovdje djela najbitnije vam je mirna ruka kako biste izvukli ove precizne ivice i savršen oblik. Brzo tortu vraćamo u zamrzivač jer ovaj naš šlagoslad kreće da se topi. Dok sačekamo da se torta ponovo malo stegne u zamrzivaču, pokazujemo dekoraciju koju smo spremili. Una, kakva je ovo faca! Taman dok se torta malo stegla, Una se prebacila u svoj alter ego, pa možemo nastaviti sa dekoracijom ove tortice. Prve na redu su oči, a potom i zubići. Pazite to preslatko lice! Verovatno ste već do sada zaključili, ali inspiracija za ovu tortu nam je bila životinjica jež. A kakav je to jež bez svojih boljica? Boc, boc, boc. Ja neću ovakvu najavu! Ocenite našu tortu od 1 do 10. Danas nam je divan dan.